Assalamualaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмөндөрү. Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Нокен району Момбек Файлы өкмөтүнөн ушул сиздер көрүп турган 5 кашка красавчик кашка сатууга чыгып тургандар. Азыр кашканын маалыматын ээсинен алабыз тургандар. Ана эмесе Улан мырза бияка келип, мага жакыныраак келди. Аттын маалыматын бир четтен айтып берсек. Жаныбари. Аттын жашынан баштай берсек анда. Аттын жашы 3 асы. Аттын өнөрү. Айгыры бар. Ушул жерде жүргөн. Ушул жерде жүргөн. Жерде жүрүп келди. Келгенден бери ошо багууда. Улакка салын элеге быйылкы жылдан. Салыш керек, салыш керек болду. Жеңил жакшы жылкы экен бирок. Чаятсын. Бой канча чейи болот? 1.60 бар. Өлчөбөдүм. 1.60-тын тегереги чейи болот, да? Тегерегинде. Албан токтот ушундай. Улагы тамайбы же кандай салынганбы? Улагына кандай деп жооп беребиз? Гарантия дейбизби? Үйрүгө гарантия экен, а? Улагына да гарантия. Улагына дагы гарантия экен тугандар. Бою 60 чамалуу. Боюн өлчөп кой бирок, а? Боюн өлчөгөн Бирок өлчөп койсоң жакшы болот. Шалган адам 1.60-тын тегереги тугандар. Аттын ары бурсаң. Sen toktota ver bu. Arka jagına tartıp koyalım. Mınakey tuğanlar attın. Ulakka salıngan videolar var mı? Basın kança koyuyorsun? Basın şu satıla turgan jagı koyuyoruz 220 deyle. Basın satıla turgan böyle Ulak kalsa 220 bin so'm. Yaşı kanday? 3 ası. Yaşı 3 ası ekan tuğanlar. Nari beri bir görsöteyim, pоворотторду attı bir jыл bolotчу. Жакшылап, узак koyu verip. Video karap koyarız. Minilbey lazım olup olmalı şeyda. Götön beri minilek mi? Tok olgan. Kança gün bolуп kaldı emaz, bağılıp turdu. Cança minip koyup attın ha? Tegede malga minilip attın. Aha. Aldı leyda düştü. Bas 820 bin so'm tuğanlar. Adresini ayttık Momбек Файлы өкмөтүндө. Yaşın kança dedik? 3 ası. Yaşı 3 ası ekan tuğanlar. Şunda 6 yaş bolottur da. Bulakka salıngan videoları yok. Hazır yok. Bunu linyası var деп ukkan eлекте biz kандай yaşa? Var. Linyası kaysattan bolup kaldı şunda. Az esti alбай kaldım eke. Negizi Malisu'dan gelgen ata. Malisu'dan Kayralaş'tan gelgen ata. Şu menen tuğanlar videonu жыйынтыктайбыз. Atqa kızıkkanlar esin onlar ekranda bolot. Esine çalıp baylanışıp sodalashıp söylöş ala berесиңер bası 250 bin so'm. Yaşı 6 yaşta ekan tuğanlar. Xudo kalasa үйүрү дагы, улагы дагы бар экен. 3 жыл катарынан үйүрдө жүрүп кетти. Жанар. Жон жолту. Жанар.